Tukemberia seneta wa kaunti ya Meru uria arirwirwo ni rwa gucuba giti kia ugavana ithurano cia tariki 9 mweri wa kanana MITHIKA Linturi narekerete manifesto yawe kiri Ameru tukwa gukira muthenya umuthi. Linturi augite kiria akaraithirie muno wona athurwo ta gavana wa kathatu wa kaunti ya Meru ni gukiria na kwagirithia utungata wa ugima wa mwiri kiri Mumeru wonde na njira ya gutigira cibitari cionde cia Meru ciina ndawa na kwina mandagitari makwigana maria magutungatira Meru. Kagitani okau naugite agaukiria urimi wa Meru na gutetheria mwananchi wa nkathi ya nthi na nkuruki gutigira antu matukunyibira ngiri ciiri na magana mairi ni magutwika mamilionea na mauntu mangi mamenge muthuru muri ukigatwonie bukurari. Utuku bagukira narua seneta wa kaunti ya Meru MITHIKA Linturi uronyogitwa giti kia ngavana kurukira kiama kia UDA akirugure manifesto yawe akigwa bobo ni wirane bwawe kiri antu nira na Meru ntukwerua ri turia nontu ni yoyo ketha yu mwongozo ya wathani wetu wa miaka 5 bwatwa nafasi ya ubutongeria kuma tariki 9 agwa gintu kia mbere akeja kuthura tariki 9 mweri wa 8 akiwa wirane bwawe bwa mbere athura tariki 9 mweri wa 8 ni gutigira ugima wa mwiri bugukira ndene kaunti ya Meru. Number 1 ni wakikisha mantu ya utungata bwa mwiri itukweria kundiro nabwo bwayaire nkwenda bwashua Ameru bonde arabathi bari area number 1 ni kenda tumba kwithia wina afya kenda tuibu transit ke ngugire ingi twithe tukimenya twina healthy population ati uoto urawita sibitari nontu iriku nyingi kabisa ukaga ndawa ukaga daktari wo kumunta no kuandikira ndawa tariki 9 mweri wa 8 bwathura team ya MITHIKA Linturi ai gavana wa kaunti yau niyo mantu nkwenda kureta na kuyathiria mara moja. Akiwa keja mutaratara jo mwezi wa kinandi twalikuwa tutumika masibitari kuthia ngugi aje na kinyama daktari nka introduce an health management system ire kaumba wakikisha ati Mumeru wonde weta sibitari wera weta ndene kaunti ya Meru wanenkanira nambe ku ekibande wanenkanira rietwa ryaku ikaumba kurita medical history na record yeku ekuonania ara waereri ndawa itaipu iriku waerwe na daktari uriku wakwere ku history yeku ikonekana na ku daktari akamenya kuringana na murimo jura wina yuo akamenya kwa ndawa waira wai na ite murimo otirora kwa daga wayo wa chronic then number uchenchiria ndawa na akamenya kuthiata history yeku onara ukethira araugite muroto jwa jungi ni gutigire kuru mbewi mbithi na nduba mawathe bakona mbeca kiwa gikabwe watho ba thirikari yawe gitungi kia 30 cia mbeca cia kaunti chithugite gikundi bibi ndendo bwashu aruari ndiria ndene mwaka yakwa wa mbere ndene mwaka yakwa mbere nthaka ari ngekuru na ntu baba ina mawathe baba ndikirite thai ndendo create milioni ya ngiri yire mana yaire ya 50 ndene mwaka wa mbere 2,250 million injaro billionaire baberu 2,250 new millionaires. Sheria ilionda kurukiria 2015 ndi mbunge iwa 30% ya mbesha ayira ikundi bi ndenda kuwewa na 30% strictly na instruction ndi waziri okwo mbecha na bangi that 30% must go kiantu bagu 30% ya 6 billion 30% ya 6 billion ni 1.8 billion. Bungi nabu awa kareta mwe abunge barabathuri MCA eginya obisi yawe kutigiribo kana methene amwe na kureta mitaratara thirikari kutikeja kwenda kwabenya kwa ngugi wita the Meru County Leadership Summit kute necessary kutueka ndenga bana county incompaketi budget mbeze za sports cia wikiria club kewetwa ntemwene football club ngakia irato na ngakia net na ngakia tu uniform na the same time muyumbe onao akaura irato akaomba the same thing to the same club. So my summit ne kweria kubangania maundu ra tutena duplication na mando jegi kimera kamera etho akigoju kwe baba kuona bau amirani ndawa patu tendawa
I'm going to promote mandu yori miwa mira na validation emira na nekenda tuke akomba nyo kumba we extract cathin and cathinon for industrial use mbesira tumba kuona antu batumba kwitikia tore nyera ndura Kenya yari na China mira ni uma kinyandai iyo wangu nau na mira baba iye na rume no bwite bwa cheki kana bangi mira muntu ri ya mira ate nunka kanywa I want kankwenda kubumira antu ari mibamura ininka bumeki proud takane ni nokora na kwaira chwate kwangirwa milioni 17 chako kwa mukuru mu kuthiuruka kuiba kuthithia hiyo mambo waacheni ni mimi nitamaliza hiyo chinda na mantu jegi utari awite atungu na ntubangi bare mwita Meru National Park ndukutha kutuna kundu kwa kurara the current administration ni engere muntu kuo na yo mwenga na one of the points ya manifesto irabari na yo ni ku revive na waka 5-star hotel Meru National Park kenda tumba wa tourists anto baka kaba ingire kinyerere ona barenga muchungu ankwendo vera nka revive Meru Mulika Launch Meru National Park itene yakwa nekenda chongo na ondo park uyagire antu nondo utio untu wa kumama untu kura kuma a priority kwa enhance tourism iwahakikisha hoteliu na kuna accommodation no kushwanjira kinyama investors nyake the Kenya Tourist Corporation bwa finance waki kinyapo antu private mbondene nara kenda tumba upul tourists bomba kuya na agikira kandrathi bonde wirane ati thirikari newe bakithwa bakiriwa kurio kwa tuka no ritere ngwe ya certified ma engineer kana waikia invoice ya receive na S13 ya sainwa kuwa into bien delivered na buikwa store wanenkanira wate ita weto bisine kwengana mbecha waseka account yeku kana ntuko 65 siathira rewe ya uri ngabana ina mbecha siatire. That's the commitment I'm making to bring. So people of Meru, I want to ask you, please elect Governor MITHIKA Linturi because he is one of us. We have been thinking about these things together. Na nikio tegerwa nikuna kethawi na nebubu kidekia Meru mbugato manande anenkerwa giti ntatheki kenda mweri jwenana ngiripotera Buru TV Mbita Muthuri Muriuki.